Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugumya kugira ibihe byiza cyane. Mwe wese mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi. Abantu muri mu Rwanda, abantu muri mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, y'Uburengerazuba n'iburasirazuba, abantu muri mu mujyi wa Kigali namwe turabashimiye cyane. Ngira ngo rero nkuko mubizi ko twiyemeje kujya tubagezaho amakuru abagezweho kandi akoranye ubuhanga n'ubushishozi. Ingabire Victoire yahaye urukiko impamvu umunani zatuma afungurwa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire ku ifungwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire umuhoza uregwa ibyaha 7 atanga impamvu 8 asaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa adafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zituma akwiye gukurikiranwa afunzwe nk'uko byemejwe n'urukiko rwa mbere. Ingabire Victoire akurikiranweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora icyaha yo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Mwiburanisha ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire ryabaye ku itariki 4 Kanama 2025. Ingabire Victoire yabanje kubwira urukiko ko nubwo yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari nk'ubw'amaburakindi kuko ngo atunganiwe uko abyifuza, kuko yari yasabye urukiko ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya ariko ntiyabona ibyangombwa byo gukorera umwuga mu Rwanda. Ingabire Victoire wari wambaye impuzankano y'abagororwa afite umusatsi wa naturel ndetse na Maître Gatera Gashabana babanje gusobanurira urukiko ibaruwa banditse mu gitondo basaba ko ibyo ubushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro kuko bashyizemo mu ijoro ribanziriza iry'umunsi saa 3:06 uregwa akaba ataragize amahirwe yo kubisuzuma. Maître Gashabana yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko ryerekana imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ijyanye no kumenyesha ukekwaho icyaha dosiye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ndetse n'iya 87 igena uburyo n'ibihe ubujurire ku cyemezo gifungwa cyangwa se gifungura by'agateganyo, uvuga ko ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri systeme umwanzuro wabwo byibuze hasigaye iminsi 5 kugira ngo uwo yunganira abisuzume, bityo ko uwo mwanzuro wateshwa agaciro. Mu gusubiza kuri iyo baruwa ubushinjacyaha bwavuze ko bwakoze ibiteganwa n'ingingo ya 184 y'iryo tegeko, avuga ko gusubiza umwanzuro w'ubujurire ugira iti uregwa ubujurire akora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwabujuriye. Umwanzuro wo kwiregura usubizwa kuri buri kibazo hakurikijwe urutonde rw'ibibazo byateganyijwe n'uwajuriye n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko iyo ngingo itateganyije igihe ntarengwa cyo gusubiza ku mwanzuro w'ubujurire, bityo ko ibyo byakozwe bitanyuranyije n'amategeko, kandi ko izindi nzira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi 5 byakozwe mu rukiko rwa mbere. Umucamanza yavuze ko iby'ubwo busabe bwa Ingabire Victoire n'umwunganizi we urukiko ruzabisuzuma rukabifatira icyemezo. Ingabire Victoire yahaye urukiko impamvu 8 zatuma afungurwa. Ni nyuma yo kujya impaka kuri iyo baruwa, urukiko rwatangiye kumva Ingabire Victoire umuhoza usobanura impamvu 8 yatanze zatuma afungurwa by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kigateshwa agaciro. Impamvu ya mbere Ingabire Victoire yagaragaje ko ari nayo yise iy'ingenzi, bayise kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiriye, aho yagaragaje ko hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko buvuga ko Ingabire afatwa ingingo y'106 yashingiweho inyuranyije n'itegeko nshinga, kuko urukiko arirwo rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba aribwo bubyibwiriza. Ingabire n'umwunganizi we bagaragaje ko nyuma yo kubona iki kibazo baregeye urukiko rw'ikirenga basaba ko ingingo inyuranyije n'itegeko nshinga, ingingo ya 62 yakurwaho, basaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusubika iburanisha kugeza urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rurakomeza ndetse rufata icyemezo cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta cyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, kuko
uretse kuba Ingabire n'umwunganira batigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, urubanza rukaburanwa ndetse rukanafatirwa icyemezo. Ububasha ubushinjacyaha bwavuze ko kuva igihe yafatiwe ku itariki 19 Kamena 2025 kugeza urubanza ruburanwa tariki ya 15 Nyakanga 2025 batari bayigeze bagaragaza icyo kibazo cyangwa se ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo bakigaragaje ko ikirego bagitanze ku itariki 17 Nyakanga, bityo nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo cyo gufunga Ingabire Victoire. Bagaragaje ko urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo rwashingiye ku mpamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma ukekwaho ibyaha akurikiranyweho. Impamvu ya kabiri Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ni ugukurikiranwa icyaha cyashaje, aho yavuze ko hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi akurikije ibiteganywa n'itegeko cyarashaje. Aha yavuze ko icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko gihanishwa igifungo kitarenze amezi 6, kikaba ubusanzwe ubwacyo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa 12 ku wa 12 Ukwakira 2021. Ikindi cyaha yavuze ko cyashaje ni icyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba yarakibajijweho mu 2021 ndetse imyaka 3 yikurikirana akaba yararenze, bityo akavuga ko nacyo ari icyaha cyashaje. Metre Gatera Gashabana yavuze ko urebye no ku mwanzuro w'urukiko rwa mbere, umucamanza yavuze ko nta kigaragaza ko uwagerageje gukora ibikorwa nk'ibi bitaba bikimuriho. Avuga ko ibyo ari ibitekerezo bwite bitari gushingirwaho kuko atagaragaje ko ibyo bitekerezo akibifite. Mu gusubiza kuri ibi, ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byaha bitashaje kuko itegeko riteganya ko igihe cy'ubusaza bw'icyaha gitangira kubarwa kuva igihe igikorwa cya nyuma cy'icyaha gikorewe. Bugaragaza ko ibyo yatangaje n'ubu bikiri kuri YouTube, bityo icyaha kitarasaza. Impamvu ya gatatu Ingabire Victoire yavuze ko hari ibyaha byashingiweho kandi ubushinjacyaha butarabitangiye impamvu zikomeye, ari byo guteza imvururu cyangwa se imyidagaragambyo muri rubanda no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Yavuze ko ubushinjacyaha buterekanye aho ibyo bikorwa yabikoreye, bityo ko nta mpamvu zikomeye zabyo zagaragajwe. Avuga ko batanze impamvu zo gucura umugambi wo guteza imvururu muri rubanda kandi icyo cyaha ataragikoze. Yavuze ko hashingiwe ku buhamya bwa Gaston watangaje ko afite iyo migambi, ariko avuga ko hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wakurikiranweho ibyaha ndetse akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze ko amajwi yashingiweho ngo hari ayafashwe binyuranyije n'itegeko ndetse ko hari ayashingiweho kandi Ingabire avuga ko ntaho ahuriye nayo nk'ayibitabiriye amahugurwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri iki cyaha bwamureze ndetse ko hari ibyo urukiko rwashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi bwavuze ko ku buhamya bwa Munyangingo itegeko ryemera ko umuntu wese ufite uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akaba umutangabuhamya kandi ubuhamya bwe bukemerwa. Ku cy'amajwi ubushinjacyaha bwagaragaje ko ingingo ya 20 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange amajwi yafashwe n'umutangabuhamya kwari kugira ngo amenyekanishe ibyaha biri gutegurwa bigamije guhungabanya umutekano, bityo ko atari kubura gushingirwaho nk'impamvu zikomeye. Indi mpamvu Ingabire Victoire yatanze ni ukuba urukiko rwarashingiye ku mpamvu zikomeye zitagaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora icyaha, aho yavuze ko ibijyanye no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo hatagaragajwe uruhare rwe kuko amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro ngo atayitabiriye, nubwo yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa se basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa rya DRF Umurinzi. Aha ubushinjacyaha bwerekanye ko Ingabire ashaka gutandukanya itsinda ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka rye ritemewe rya DRF Umurinzi, kandi atari byo kuko hari
umutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa, amubwira ko ari ayo kwiga icyongereza ngo yayageramo agasanga nayo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ku mpamvu ya gatandatu, Ingabire Victoire yavuze ko nta mpamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho ku cyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari message yandikiranaga na Sibomana Sylvain aho yamwitaga mukecuru, ariko bavuga ko nta mpamvu yo kubigarukaho byinshi kuko bizakurikiranwa mu mizi y'urubanza. Buti gucura umugambi, urukiko ku rwego rwa mbere rwarabisuzumye ndetse rusanga impamvu ubushinjacyaha bwari bwagaragaje kuri iki cyaha ari impamvu zikomeye kandi zigezweho zituma Ingabire akekwaho ko yakoze iki cyaha. Ku mpamvu ya karindwi ijyanye n'uko ibimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwavuze ko atagaragaje ubwo buryo butemewe n'amategeko ubwo ari bwo kuko audio bavugaga ko zitabonwe bikurikije amategeko Ingabire atazihakana. Bwavuze ko uregwa n'umwunganizi we bari gushaka kwinjira mu mizi kandi atari cyo kiburanwa. Kuri ubu ngubu buvuga ko bwabyirinze ahubwo bwagaragaje impamvu zikomeye Ingabire akwiye kuburana afunze. Ingingo ya munani yatanzwe na Ingabire Victoire umuhoza avuga ko atafungwa by'agateganyo nuko ngo arekuwe adashobora gutoroka ubutabera. Ibi yabishingiye kuba nyuma y'uko yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika yakomeje kwitaba urukiko aho yatumizwagaho ndetse yanasabye kujya gusura umuryango hanze y'igihugu akabyangirwa, ariko akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Yavuze ko ari umugore ufite amahame ko adashobora gutoroka ubutabera kuko ngo ibikorwa bya politike akora bishingiye ku mahoro. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwibaza niba hari igipimo kibaho uregwa ashobora kugaragariza inzego z'ubutabera mu buryo bufatika ko atatoroka ubutabera. Buvuga ko icyo gipimo kitabaho bityo ko atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo kuko ibyaha akurikiranweho bikomeye birimo n'ibifite igihano kirenze imyaka 5. Buti twebwe nk'ubushinjacyaha dushingiye ku buremere bw'icyaha uregwa akekwaho kuba yarakoze bikaba bishingirwaho nk'impungenge z'ubutabera ko aramutse akurikiranwe ari hanze yatoroka ubutabera. Ikindi ubutabera bwagaragaje ko nuko arekuwe ashobora kubangamira iperereza kuko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhirika ubutegetsi, akavuga ko abafashwe ari bake kuko yitabiriwe n'abantu 26. Buvuga ko ahubwo abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abo bandi bitabiriye amahugurwa barimo ngo n'uri hanze kugira ngo nabo bakurikiranwe. Ubushinjacyaha mu gihe yaba yidegembya hano hanze ashobora kubangamira iperereza, kutumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko umwanzuro ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire umuhoza rizasomwa ku itariki 7 Kanama 2025 saa 9 z'igicamunsi. Twebwe twitwa Igika TV, banza ukore subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Tuzongeye kubonana ku itariki 7 Kanama duhurira ku mwanzuro urukiko ruzaba rwafashe ku rubanza rwa Ingabire Victoire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Njye nitwa Mega Boy, banza ukore subscribe aho hasi ubundi ujye ubona amakuru azajya bagezweho gatanu ku kandi.